Biyag titaw. Anya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka no saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na naklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan? Sige, mapanak ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan lolo. Ng basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padakkelim latta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panahon tatang. Ure awan dagas nga aramiden na ungtam latta ba. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na nanang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Ada usarak no makimisa tayo. Siyempre, taada ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga ron ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasot unay ti anak mo, Belinda. Ne, payakas tatin na ibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakit-kita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamo ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramidon na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim laangan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasarita yu pa'y nga muna ang tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo.
Nakayungay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Win lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaeng ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiya nanang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Mag-enroll ako ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatyagadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtuton, Abner. Palubusan na kumangagadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak kumanag iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. Mata iti balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mao. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibog na di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot agbalin na naulpit iti anak mo Apay ay tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangangaga binugkawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minan ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmangignaken ka. Kaya't kulaeng nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan ar-aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, hanyat bason ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Hanggang madagan ka, No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong nagrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner ka anakan? Nasayat mat Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan. O kailangan ti. Kaya't ko mati makaadal. Nasayaat mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, aginana ka pa'y nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta, dituyin nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen,
Tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panaginroll yo sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pay nga naala ti tangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga aga paapura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang, Adto para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, auntie. Tinapatag at may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo butlaeng tano saan isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. ha? Apay mo takas ta tinakunam. Una, tanasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ang jakpay nanggag ninungtan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di aswit ni nanang mukan ka? Kanayan nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpat at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balen? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag itibugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Si ipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay la ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asika ti ina. Dila mabalay na asika ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Nila, adakin ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan nagiti pukok nga eh. Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti puder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, tinadakdakamat na kin ka no kailiw na ti inana. Adadag iti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag tatang. Kailiw na kanon ti inana. So pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mau, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang, makatawanan ni Abner dito'y balay, ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ka ni Manang Mau, anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Dahito tilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige. Sika ngay Abner,
Ang mga no damot ti ipagatang mo. Awan pa yan, ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain ang mga ibaga kanya, kwan. Wadan, ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Ure ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasantiin na maatawan. Aggraduar ka mutlaangan kasinsin. Congrats manan. Agdamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasakti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay Mat. Kabaalam day ta. Sapay la ko maa. Tapno makasubali takmot ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ure kaskas ano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken ko na, Auntie Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tat ibagbagam kaanakan. Itan niya aga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makaamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti. Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo mo tinang paadal kanyak. Karang iti panawan na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Manon atawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay ko na nasa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga ina ati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay, isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. At damat ni Auntie Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagi mulay ti sakit tinakam iti inamoy. Santay man na pagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo. Kaya't ko ama-enjoy ti graduation ko. Apo. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Uwan tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala, Lolo. Pakaragsakak na ita. Oh, anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka mat. Oh, naipasampayan ti board exam mo. Anda nakitak hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapagkasatanak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok matlang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidaglang matipagabangak no bilang laeng.
Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa nga agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagitan, Abner, kaanakan. Naala kong ti sweldo kanti. Unyaya, enrollment man na ni Kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, auntie. Ay, nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yu kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner apok. Kaya't kayo asorpresain, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, naibos sa ti kwarta mon apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyamanak nga ron apok. Ni, ladawan ko matin display iti asi nagtiri daw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na, tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod mo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka ah. Wunto, no adan to kwarta, tatang. Ni, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan at laumaw. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y si marong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana. Awan sa amot tanti patig ko iti anak ko, tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. E din ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat ti agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparinam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik na na. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag. So di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni Antina ngam sika nga inana. mayat tuwin displim aladawan nyo iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo ako, alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo't ije balayong. Saanan ading ko, kinapudno na, masaksakita na kita aramidon ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak.
Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Iyak ambo ti aramida ka ading ko. No kasano amasolnitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagi tinagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanoan niya ti imula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababawiak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladawsan ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidagan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amo ka naladawon ti amin anak. Nga mikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang akan ka anak ko. ala. Husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kidi. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Ken aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo idi. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumba niya agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat, no nakipin na tangkianak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko ng awan patag ko kada kayo edi. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamod dyan na. Nangit kumatlangan day ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, nanang. Anak ko. Patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang.
Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwila, wan. Wan, nanang. At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamutay, at daamin nandito, wan. Wan, nanang. Thank you, ha. Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayin ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen. Wan, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa mangan melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngam ita, adan ugot. Ay, amanda. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidami. Uray sa anda ka kayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlat nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapayla ang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. Ha, at dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Ha? Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka? Ta saan nga agpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha, ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ha? Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaw nen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani. Narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Agpay
May Sir Jano, pagadalan da kiti kolehiyo. Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karoyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya atem ti agadal. Tapno saan na masayang ti panog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pang paadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha. Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal ade pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumi-kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidag. Bye. Bye, Mama. Aping amin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka mat. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanyak. Tapno awan may ibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti bagbagamlay ka? Tikit di panagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom? Agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan kang agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursum iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay.
Taadda pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko inggatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamano da kita anak ko. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung aruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan matlangan di bag ko. Thank you nanang ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan nanang. Kat numakalpasak ton iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak ton tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe ka mat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Ay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Danda ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita tamakagatang kami iti bag. Wano anya pa'y dita kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi an napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha? No siyakla ti mapatulo. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbado. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung hinginaan amin agamit ko. An-anum ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kun to dagita. Itad kun to kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day rut-rut itidyo ken kwa ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikas nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak kamin. No apoy apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gastusan ni Melody.
sweldo ti inana da jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta, jak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadan. Anya, apay manan. Kasla nabambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon kang agsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin kag-eskwela. Agadal ka kiti. Ano sa man? Didak kumamat pilitan, papa. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti pa nagturpos mo, anak ka, oh. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga no sana di tati pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunan ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan na. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyakte ka duam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Ha? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagigdan na anagawid. Takatawnak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asini di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Pumanaw tan dito eh. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay ana-aramid ni mama tikas niya eh. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na dya, brod. Yaman niya tinsubad na.
Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin kayo manan agmay-maysa. Awan na, sir, bete biyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukom, ah. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na. Tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela, ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitak anak ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten tayta. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ko. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko niyagadal manan. Awal kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam titulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Ha? Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo. Kat awatan ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mong tinapalabas. Di ka mandanagan. Saan ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya aklang amin. Kan mabayin na. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, tanag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidid kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody.
nagsaya at katao. Biyag, di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Imelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat, ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Ket no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, paligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kadatay di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Aga brood ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwana. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang tagpasekat Di ko na siguro nalakat abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga da nga kabsat ta. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya dyan nadamag ka. Agabroad ka ka no, Imelda. Balasang ka. Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasang ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan-an nagkaijay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan matamok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jelly Mastaw, BK, Makoy. Ay, kwa, jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Inpawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Wen, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang,
No, chocolate tumatlang data, kabaalan me kani manong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan me mati gumatang iti chocolate no kayat me. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga marik na kung ti bannog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta at least, ada maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di ag negosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantay inpawit ko. O sige, tawagak mat ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasayat mo't nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pa it ko a package, nanang? Ay wine! Na-i-deliver idi kalman. Ay kagyaman kami unay iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayon to natin makamu amang tid kadakwada, nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang. Naskan nga ginana akon, tadapay trabaho may intong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino siya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Ada nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti shop. Wen, friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tan magipatakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyak met ha, friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ng tarapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasin na ito kontrata na ijabrod na. Kuwamay, nalpasin na. No kasta, awanin plano nang agsubli ijabrod? Kaya agnegosyo da ka daw itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpat ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasaya at latamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong?
Sige, tumulong ako iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. At kwartaming aramaten mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya mo niti pagtrabahuam. Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho, ading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami iti-ititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numot kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak, awan, pay. Wen deta agpalpalas to nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti ayan tigayam ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wananang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta iya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply ka data. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong taken ta. Ang jak pa'y mo't inawagan. Ay, wen, nakasaritam ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mahit nga rod ano kasta, friend. Rugyan tan tagkanpas ka dagiti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga ron, nanang. Mayat nga tada Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagitay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wait, masimula ang tiswildo da iti trabaho da. Amagan no da dakil pa yati maswildo dan tukan ka. Manong Makoy, Vicky, kaya't yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yo. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumatid ta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob sa ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga ruda. Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Sara pa upday Jacob sa ta. Wana ngam, aging katadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naku nampay, Manong.
friend. San mo't akayat iti kabsat ko ti agtrabaho ti restaurant ta. Ay, amom friend. Talaga nga adda madlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, san mo't siguro, friend? Eh, pasensya kan friend angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kong adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makitkitak. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawen, di makkel ti negosyo ta. Iso na laang ta dakurang ken ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan na. Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa naladaw ti amin para iti day tabanag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayat timpatakder damanang mo a restaurant da VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag ngamin da dyan nga kamsat me. Saan lang nga data? Adda pa imimot na. Imot? It no ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nang runakit kalugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kapsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ayun kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awagak tulad nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yo, binangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat kayo Diyos awan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Ay, idipay ang madlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaita kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga adu ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumut animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado ada kwarta na daychay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na.
nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang tutal daw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas tati ugali jay kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinsula ang tibiyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada jo ospital ja anak ko. Awan mo't ngaming kwartak, Vicky. Tani, jak simsim kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta. Ang mga nood na kwarta na. Ilak aman naknukwading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak nga mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak matin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontrakin ko na. Masidag alagayam. Mabainak matin. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asik ka. Uwan manang. Pasensya ka na. Ala, asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Ididay ta din ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Aggudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na. Agyaman kami manang. Ay na. Agyaman kami ating ko. Sapay la ko mga rod. Tasaan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman. Taagkakabsat tayo man. Uwan natin. Aklunak nga iti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. To successful ti po nagbiag mo. Idintuta na kami kat saan. Nagruna kanyak. To siyak tinaw na. Aging ga ita. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo aling ko. Mayat ti negosyo yung kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Osto, tinakuna ni Imelda. Nagiti agkakabsat kat rumbang laang nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang gamsyak, agmay-may sa aklat ta. Ay, Malala, sana bale.
Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Munmut kit di ananang. Kadaytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag, di tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswam minda bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inaldaw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati Parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inaldaw lang na kasta. Nagsasaon ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumatan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na Mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ti dinoy bagam kinila kay kumare. Ay sos, di ka agdardarasudos Mare. Amangan no pagbabawiyam to day ta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanakamot. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung mati may baon nga gluto. Siya ako na. Atayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day ta akan nito. Okay nga ron. Namnamagday ta. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay mayak at kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atob ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmak. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Anya? Francis tinagan na ang amjak mo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y ta? Ay dati tijak mo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit?
Nakanumot ka sarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na dyan lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasano nga ro dagiti anak tan no kasta ka minda? Problemam daytan. Minda bakit, rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidem. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matin lagi ti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Lak, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tanit ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot Samet iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jakam mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat tagsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang? No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito, eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito, eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas matlang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wan, tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Hanggang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, ay, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat-pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mat anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lataan na tibker.
Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdandan nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo't. Diyakon nam naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Padalakad ko ita, Anya? sigalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Nay mas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Mabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Maparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak kanakwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersena. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasaan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo ko mamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirays. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan unay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, Neri balasang ko. Intun bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinamatan na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di numan ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie.
nadagsan man itirik na, naskan latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, Tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, Tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo launit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo't ti sumaruno nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni Tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day day. Owen nga rudanti, talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnakat. Kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni Tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga dindan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidok ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa baling ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta dananang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko.
Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na Mare, nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na po no day ta, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot agsawi ti kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo Alea. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo tibulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri. Lea. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Ure mapakawan kayo. Saan tayo na maisubli tinapalabas, Nanang? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kami ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige kalata Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat nagsubli ak dito'y. Nagbabawiyak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita.
nga agmay-may sa akon.